Alijaribu kunipigia simu lakini sikuchukua. Sister yakwa niageretie kuhurira thimu thaa 8 cia utuku atanoragwo ni muragani ucio no ndiahotire kuoya. Nilipofika saa 8 ya usiku akajaribu kunipigia sister yangu simu, lakini sikuchukua simu yangu, sikuchukua. Kwa hivyo saa 9 akaanza kuthreateniwa na ule mwanaume. Yule mwanaume akamuitisha 1500. Riu pastor na prophet Kanyari ni aritie live na gutariria gitumi kiria giacungiririe sister yake uri umenyekanite ta starlet wa hukuragwo na njira ya unyamu ni mundurume mendanire nake social media. Na Kanyari aritie hingo iria aratongoragia mahunjio ma kanitha wake wa Salvation Healing Ministry haria uburite maundu mataroikaine megie sister yake, akiuga muragani ucio John Matara macemanirie na wahu Facebook na makiendana haria mabangire guthie date, na thutha wa kuria nyama na kunywa njohi niho John makomborire nyumba na wahu ya Airbnb makome. Wahu agiciria ni ona mwendwa wake uria wamuonetie na mbeca. Prophet Kanyari akiuga ni sister yake ni endete mbeca na kwendana na mundu wina mbeca o ta iritu aria angi a thiku ici, no undu uria wahu atamenyaga ni ati John Matara ni serial killer na ari aherithitie ona kunyita migwate iritu angi aria ni social rights guku nenda-ini. Kanyari akiuga wahu ni ageragia kumuhurira thimu thaa 8 cia utuku mekuru thutha wa Matara kumuhijack na guthreaten kumuraga aga kumutumira 500,000. Kanyari akiuga wahu ni ambiriirie gutuma mbeca ciake iria ari nacio M-Pesa ona akaunti-ini yake ya bengi, oho na kuhurira andu a family yake hari eritwo ametie mbeca nginya ikinye 500,000. Na thutha wa wahu kumia kiongo, Kanyari akiuga sister yake ni kichwa ngumu niho mundurume ucio amuthecire na kahiu kamwe ka ngingo na kangi ka maguru na gucoka gwithara na kuhinga murango na mwena wa nja hari itemi ria wahu guthie thibitari atumwo ndigi hari athecetwo ahonokie moyo wake ria ringire ihiga. Kuna John ni aumiririe na safi cia rumu iyo na gutiga wahu agite moyo wake o hau murango-ini. Prophet Kanyari agithie na mbere gutariria gitumi gia family yake gutabania mathiko ma sister yao na ihenya, agitheria ati kendendaga kugio ni andu a media na nyumba cia mohoro, uguo ni onire ari wega ke hamwe na family yao mahurukie mwana wao ona ihenya. Mathiko maria mekinyitio ni andu gibao only haria matangiendire uteithio o wothe. Kanyari akiuga mbeca iria atumagirwo cia mibango ya mathiko ma wahu ni arivasire ciothe agitigwo ahotekete na guita maithori live akiuga moyo wake ni urituhite ni gikuo kia wahu na Ngai athie na mbere kuhoreria ngoro ciao mahinda-ini maya maritu. Uthuthuria ugithiaga na mbere na ndukariganirwo ni subscribe ni gutekira video ukamukagira uri wa mbere. Ongea vile wanaongea, that is okay, I understand them, mimi sina shida. Sasa sister yangu akadungwa na akakufa on the spot. Wakati alikufa on the spot hakukuwa na jambo lingine ila kumzika, na mimi nikaambia familia tumzike haraka, kwa sababu mimi sitaki hawa watu wa media wanisumbue, kwa sababu wanasema Kanyari sister ya Kanyari. Sasa nikaona watanisumbua, so nikaambia sister, nikaambia mama yangu, maana amekufa na hata fufuka, tumuzike. Kwa hivyo alikufa Thursday saa 10, Friday tukatayarisha kila kitu, Saturday saa 2 tulimuzika tukiwa watu 20 peke yake. Na hiyo mazishi kaisha, maana hatukutaka aibu, hata hatukutaka mchango. Hata ni wale walikuwa wananitumia mchango, nilikuwa na reverse. Nilisema mimi sitaki kuchangiwa juu ya sister yangu, nitatoa pesa zote na nitasimamia mambo yote ya mazishi. Sasa yule mwanaume alimuua, yuko jela huko.